Haini wan ubalong. Boy ni tawa jngay, warap jngay. Nakachnong ka tao yung o. Jo wiar jing mo jiperkado, he por walay lutiu hakiniki office sarkar. Ten kwa o, ukuli jing tip na kibru. Tangwa manharo o ubru warap saram. Kat the boy smado, jo maduro. Daw dap maay ikam yung o, to man da dap kam smado, daw hap chembasu yo ulay liwan chichnong. Smart kapor ulay, hawayang uhalad kini ki office. Tangwa, kakam yung o ne bet ki hajo. Kisnam dalay, ki ayaw mo dagala. Ikre yung owan, ne ki hajo. Uba along da kodo, dang nyao. Das ngaw kot piu yang. Dang nya piu un chawa chanen. Da kwa piu liwan yung noong. Ham kuslay. Man ko kahok yung pi, way kiniki kam yung pi, to udep ki hay porwapiang. Katkam ka Meghalaya Right to Public Services Act arhajar arpaw. Man I kahok yung pi upan tip ikibru chapangkani. Hakani ka porwa eki, na ki office sarkar repair way yung ki District Commissioner's Office. Nado ka registration yung ki pata, utap form yung ki tribal certificate, uyo jing bit pi ki kamo repair, yarapwa ro uyo pinini. Bon ki Public Services ki wa em haka Meghalaya Right to Public Services Act. Em ka mo chis pa kindi pound rutili ki jingya rap ki wa em ha online. Ye pi apply ki ni ki services, we ye pi check ki application status haka web portal yonka MSPSDC. Lada artatin pi apply online, ye pi pan jingya rap na ki bru hachnong, ne Leit ki Common Service Center. Ye pi yo jing tip ka list yonki CSC haka website. Lada slam ne chakan tat ki jing karpat, ye piu lai ki wa he ni ka commission u yo jing yarap ki kindon u apply like at te chaka website yung ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission ka www.mspsdc.meghalaya.gov.in ne ye piu lai chaka office haka Horseshoe Building Halowa La Chumia ne pat ka email chaka cc.mspsdc@gmail.com u yo jing yarap